Umunsi umwe Bihehe yagiye i Nyanza isanga basinziriye, nuko iterura ingoma iyigeranye ku manga, ingoma iragwa irivugiza. Bihehe ibyumvise irahunga. Igihe yahungaga yirukanka ihura n'intama. Bihehe ibaza intama iti, wa mugabo we urava hehe? Intama irayisubiza iti, ndava i Nyanza. Bihehe irongera ibaza intama iti, hari mateka ki? Intama irayisubiza iti, hari iteka rica urugomo. Bihehe iti, wibeshye. Intama iti, reka dusimbuke iriba riri hariya, nitumara gusimbuka ndakubwira andi mateka y'i Nyanza. Bihehe iti, ni koko. Nuko intama iranyaruka irasimbuka. Bihehe isimbutse yikubita mu iriba. Intama irigendera isiga Bihehe muri iryo riba yivurugutamo. Nuko intama igeze kureho gatoya ihura n'agakima. Agakima kati, niki ko wirukanka? Intama irayisubiza iti, ni Bihehe inyirukansa inyuma. Agakima kageze ku iriba kabonamo Bihehe mu iriba. Karangije kagira kati, urakora iki aho ngaho Bihehe we? Nuko Bihehe nayo irasubiza iti, naguye muri iri riba, ariko uwankuramo namugororera. Nuko agakima kayihereza umurizo karayikurura ivamo. Bihehe imaze kuvamo yanga kurekura umurizo wako. Agakima karabwira Bihehe kati, ngaho se ndekura. Bihehe nayo iti, murekure ungiriye neza. Agakima kandi karahagoboka katijugunya ku gakima hejuru nikamara ukumire. Nuko Bihehe irangije iterera hejuru, igiye gusimbuka kugafata igwa muri rya riba nanone. Udukima turigendera. Bihehe nayo iti, ayiwe, umushotsi wa mbere usanga aha aravuza induru, maze abantu benshi baze banyica. Nuko Bihehe ihera mu iriba bityo.